twa designinga sofa muri SolidWorks. SolidWorks imaze gufunguka tuza file new part. Okay, yamara gufunguka hano turaza duhitemo plane, urugero dufate front plane, sketch, tuze muri command manager dufate types of rectangle, urugero dufate corner rectangle, tubishanye tuhereye muri origin, select, dushireho dimension, hano dushireho milimetero 450, enter. Aha dushireho milimetero 850, enter. Okay, so tuze select, dufate feature command extrude boss base, twa extrudinge ku 2000, enter. Okay, tuze turebe isometry, so twongere dufate top plane, sketch, dufate corner rectangle, right click, dufate dimension, hano dushiremo milimetero 100, enter. Na hano dushireho 100, enter. Hano dushiremo milimetero 100, enter. Okay, select, tuze dufate feature command, iyi distance nayo. Okay, si ngombwa, dufate distance yo kuva hano kugera aha, dushiramo 1050, enter. Okay, select, tuze dufate feature command, dufate extrude cut, tukatinge kuri milimetero 350, enter. Okay, so iyi ni part 1. tuze tuyirotatinge, dufate iyi face, sketch, dufate urugero corner rectangle, nanone tuze tuyishanyemo no hagati, tukirike iyi line n'iyi line, tuzigire for construction. Okay, dushiremo dimension kuva hano kugera aha, dushiremo 20,200, enter. Dufate hano kugera aha, dushiremo 200, enter. Twongere dufate iyi side ni dushiremo milimetero 200, enter. Okay, twongere dufate aha n'aha, dushiremo milimetero 200, enter. Okay, select, niturangiza tuze dufate cycle, tuyishanyemo hano na hano. Okay, select, dufate iyi cycle, tukirike control, dufate n'iyi tuzigire equal. Yes, tuze dimension, iyi tuze tuyihe milimetero 150, enter. Okay, so tuze dufate extrude feature command, dufate extrude boss base, tuzereze milimetero 180, enter. Okay, so twemeze. Turabona ko tubonye ya frame ya sofa yo hasi. Okay, so niturangiza tuze tuyihe color, tuze dufate hano muri types of color, dufate wood,
okay, so tuze dufate iyi frame yo hasi, dufate urugero, dufate nk'iyi meto, tukirikeho, twereke meto zitandukanye, twe dufate iyi polished brass, tuyapurayingeho, okay, then okay, so iyi sofa tubonye frame, tuze tuyisevinge, tukirike hano, save as, tuyite sofa part 1, sofa part 1, tuyisevinge, so turangiza tuze dukreye other body, file new part, okay, turangiza dufate urugero top plane, sketch, tuze dufate center rectangle, tuyishushanye, sketch, iyi side twongere tuyihe urugero 1000, tuhereze 800, 890, enter, okay, so aha tuhahe, tuhereze milimetero 870, okay, select, so niturangiza no tu editing dushiraho 990, enter, okay, so tuze dufate feature command extrude boss bed, tu extrudinge kuri milimetero 300, enter, okay, so tuze dufate fillet, dushireho, dufate iyi face, control n'iyi face, n'iyi face, n'iyi ya hano, tuzihereze milimetero 50, enter, okay, so nayo tuze tuyihereze kara, iyo tuza hano muri kara dufate rubber, dushireho iyi, okay, then tuze dufate yes nayo tuyisevinge, tuze hano save as, tuyite cover sofa upper part, niturangiza tuyisevinge, okay, so niturangiza tuze twongere dufate file new, dufate assembly, turebe ukuntu assembly nayo ikora, so nyuma hano tuze tu browsing part, ni ya sofa part 1, turabona hano kugaragara, dusubire muri assembly, dufate insert component, dufate sofa upper, nayo turabona ko yaje, yes, ubu tugiye gukora icyo bita assembling template, okay, so ni ukuvuga ngo iyi pariti dushobora kuyegereza hano kugira tuyirebe neza, dufate iyi face mate, tuze tuyimatinge n'iyi face ya hano, yes, okay, twongere tuze tuyizamure, dufate iyi face ya hano, tuze dukore mate kuri face ya hano, okay, so turabona ko ya body twayibonye, twongere dufate iyi part, tuze tuyimatinge n'iyi part, then okay, so turabona ko ya part twayibonye, gusa aha tugeze dushobora kuza tugakora mirror y'iyi part, twemeze, okay,
so tuze dufate linear component, dukirike hano dufate mirror component, hano mirror plane dufate iyi face, component to mirror ni iyi body, then tuze dufate OK. So turabona ko yabaye mirrored, ariko kubera ko ifite ikibazo cyo kuba irenze, dushobora kuza tukayigabanya. Mbere yuko tubikora, turaza dufate iyi component, right click, tuze twe kuri edit component, edit part, OK. So edit part, edit part, yes. Twemeze, tuze tuyikirikeho, edit part, yes. Tukansoringe, tumanze twongere turebe za part. Iyo twasevinze ni sofake, tuyifungure, tuze tuyediting, edit sketch, yes. Zoom to fit, tuyigabanyirize hano, dushireho milimetero 890, enter, OK. So twemeze, yes. Na extrude boss base nayo tuyeditinge, edit fixture, tweditinze kuri 300, dushiremo milimetero 200, enter, then OK. So twongere dukande control save as, twongere tuyisevinge. So tugaruke muri file new assembly, niturangiza tuze tu browsing, twongere dufate sofa part, open, OK. Twongere dusubire hano muri insert component, dufate ya part yo hejuru, OK. So ubwo tugiye gufata iyi face mate, tuze tuyimating kwiyi parties, OK. Tuvivure, twongere tuze tuyirebere muri zoom to fit, dufate iyi parties tuyizamure kugira turebe neza, dufate iyi part yo hasi ize ibe mate kwiyi, OK, yes. Twongere dufate iyi face ibe mate kwiyi face ya hano, then OK. So twemeze, ubwa niho tugiye gukora mirror component, twongere dufate linear component, dukirikeho, tuze mirror, mirror plane, twe turafata iyi plane ya feature to mirror, ni iyi body, twemeze, OK. So turabona noneho ko ya parties yacu yagiyemo. So tukaba tubonye uburyo ki dushobora gukoresha assembly muri SolidWorks as template, n'uburyo ki dushobora gukora mirror tunyuze muri assembly, gucenginga color nabyo twabibonye. So nkaba nabakangurira gukora subscribe ku batarayikora, like, comment na share, kugira ngo tujye dukomeza kubona ubumenyi butandukanye kuri software ya SolidWorks. Murakoze cyane, na session ikurikira.